uVitashnalia uthini sekucacile nje nge-18 July 2026 ubumnandi-ke bula usho ngani usho nge-All Black Everything the July Experience 2026 i-lineup le yabaculi nabo MC abazobe bekhona-ke bezoperforma sizothi ukubabheka Bhekilifit Country Lodge and Sport Resort eDande. Okay, uthi sibheke ozobe khona ubani? Sinqumalo, Mahu, Sami K, Khuzani, Limit, Ntencane, Umthandeni SK, uNoxolo Ngemba, Ayanda Ntanzi, Jumbo, uShenge, Lehleza, Mzukulu, Umawelili, madoda elinye igama leli, Nomawelele, uDanya Devs, uTshatha Ukhozi FM, uSithandwa Nzuzo Ukhozi FM, wagcina uSithandwa Gamanga noma uzophinda wabuyela emuva sazi, uZimdola Ukhozi FM, uMafresh Ukhozi FM naye, uThibo Touch, nawo usuka ku Metro FM, uSomizi nawo uphuma ku Metro FM, uSikhinkile, uMashudula, uSelbioz uphuma kuGagasi, uLinda Mr Magic from Zero to Hero, namazi isiqophulo sakhe is not go for until God says over. Lapha nakulinda sibiyake namazi Ukhozi nesho kanjalo uFelix comedian, uSileste Kentuli naye comedian, kuba umduduzi-ke Ncube, ababaningi-ke abafethu-ke abaculi-ke niyabona-ke nani ukuthi-ke bakalekile baningi laba bazobe bengo-MC khona laphana-ke. Mase siyaqhubela phela uthi-ke Mr Vitashnalia, we welcome our new partner sponsor for Raptor Friday Convo #Ubulunda nabo. I-convo-ke izobe-ke ikhona-ke nayo-ke izobe isuka kuphi meeting point eBhekilifit lapha no 14:30 eTown, iyaqhubeka lapha eDandi. Igama-ke angiliboni-ke ukuthi-ke thini-ke laphana-ke ayibonakali-ke lento-ke Nkosi yami bakithi, kodwa-ke yona-ke iyoze-ke iphelele-ke enquthu-ke ama-artist-ke azokwenza appearance sibalabani-ke sibala yena-ke u-Ayanda Ntanzi-ke noMthandeni-ke Nkosi yami right-ke right asiliboni ngempela leli gama leliyana baxhaswa ubani halfway u-Ford lo Shepstone yibo labo abaxhasile-ke kahle kakhulu-ke yona-ke lenapho-ke ehamba kanjalo asazi-ke ukuthi yena-ke noma kuzoba khona ama-changes noma sekuphelile kuqalwa ngo-5 PM till late, free i-general kodwa amathikithi e-VIP awu-800, VVIP 1300, uma ungena ne-cooler box 150-ke usekho-ke u-free lapho-ke. Injalo-ke indawo nganza ukuthi ubeke lokho sifuna ukubheka ngalo mcimbi lo iDandi July kuzobe kureleaswa-ke iy'nsimbi-ke zikaMthandeni-ke niyazi-ke nani-ke sobe siwalindela ama-video-ke kuzobe kutrenda-ke niyazi ukuthi nakuhle kanjani salahla.